आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी न पाउ पजरी अहानबदा मरोइबा पाउ मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी कनागुंबा अमतना आइनबु मखुता पाइदुना सिजननिबा मवंगदा सिजनबा यारोय मणिपुरदा कोविड-19 नाबदगी फगलखिबा अपुनबा मसेंग 19,938 सूरे नाबा फगलपगी सांगसादा 43.8 यौरे अमसुंग हैथोय सिंथोयरबा नहारोल सिंगना रोबस हाइपर सिक्योरिटी सोल्यूशन सेमनबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तक्सिली लेबाक असिना मालेंग बिलाइचत ओइरिबा कोविड-19 गी मायोगदा पुन्ना अमता ओइना लांथेंगनरी लमदम असिगी मियामना सकंगनरबा मियोय कयानसु लांथेंग असिदा माय पाकनबगीदमक आकाशवाणी इम्फाल गी इपाउगी खुथांगदा मिपुंग खुदिमकना अराइबा थौंग अहुम फेस मास्क उपा फुट अमगा फुट तरुक लापना लेबा माय मीट अमदी खुदसा टोयना हमदोक्तुना तरु तनाना थमनबा अपील तौरी हाउसिंग अमसुंग फाइनेंशियल सेक्टर द माय पाकलबा एंटरप्रेन्योर अमा ओइरबा पांथोइबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर थोकजोम हेमो सिंगना कोविड-19 दगी ngakthoknaba अपील तौरतुना हाय मियाम पुनमकपु थोकजोम हेमोना खुरुमजरी हाउसिंग फाबिक ओइना कोविड-19 गी वैक्सीन पुथोक्त्रिबा मरमना लाइचत असे दगी ngakthoknaba matangayra पाम्बैदी सेक्शन बाहायबसी खक्तन ओइरी सरकारना लाइचत असे बुथिंगनबा होनरिबा सिग मथक्ता अकोय पुना मनसु बाप तामिनदुना लाइचत असे दगी ngakthoknaba तंगायमक फद्रबा नियम अहुम ngakna चमिनसे हाजरी अकोय खुदिमना युमदगी मपान हेक थोरकपा मतमदा फेस मास्क सोयदन उपसी सापोना त्रग हैंड वॉश सिनदुना खुदसा सेंगना हमदोक्से अमसुंग मी अमगा की मरक्ता यामद्रबदा 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बाहायबसी खक्तना इसामक अकोय के नुंगसिरब इमुंग मनुंग अमदी मियाम बुलाइचत असिदगी कनबा ngamgadoribani मियाम पुनमकपु अमुक हन्ना खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी कनागुंबा अमतना आइनबु मखुता पाइदुना सिजननिंगबा मवंगदा सिजनबा यारोय था असिगी 15 दा असमदा जोर सानफम अमदा पाउलौनबा होनबदा मफम अदुदा लेरंबा मियोइसिंगना मिलन मोहनता कौबा पाउमी अमा इलेक्ट्रिक पोल द पुदुना फुजैरबा मतुंगदा सिकिबगी थौंग अदुबु कन्ना यानिंगतबा फोंदोक्लादुना मुख्यमंत्री ना हाय पाउमीसिंगदा ताथि तावैना तौबा असिगुंबा मॉब जस्टिस की थौंग असे मिपुंग खुदिंगमकना निंदा तौफम थोई थौदो अदुदा सेनबसिंगी मथक्ता आइनगी ओइबा मटिक साबा दंडी पिगदबनी थौंग अदुबु यानिंगतबा फोंदोक्तुना ngarangsु असमगी मफम कयादा पाउमीसिंगना वकत खोंजंग चंगसिनखी गणतंत्रगी मरी सुबा युम्बिनी हारिबा प्रेस की निंगतंबदा खुद थिंगजिनबगी काहिनबा थौंग असे मतुंगदा अमुक हन्ना थोगंदनबा वकत मिफम अदुदा सरुक याखिबा पाउमीसिंगना फोंदोकनखी मणिपुर ngarang कोविड-19 नाबदगी मियोय 139 फगलखिबगा लोइनना लैना असिना नाबदगी फगलखिबा पुनबा मसिंग 19,938 सूरे नाबा फगलपगी सांगसा दमर पुतरुक 10.8 यौरे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना ngarang नुमिदांग वादम थोखिबा जेरोल अमदा हाय हौकिबा पुंग कुनमरी द मियोय 219 नौना लैना असिना नाबा थेंगनखिबगा लोइनना अपुनबा पॉजिटिव केस मसिंग 19,995 सूरे हौकिबा नुमित खरनिदा लैना असिना नाबा मियोय लेप्तना सिरखिबा अदो ngaranggi ओइनदी लैना असिना नाबा मियोय अमता सिकिदे हौजिक फावबदा लैना असिना नाबदगी सिकिबा पुनपा मसिंग 293 सूरे एक्टिव केस की मसिंग जु तपना हंथरक्तुना हौजिक 2,943 ता लैरी मसिगी मनुंगदा जनरल पॉपुलेशन 2,913 अमरोमदा राज्य पुलिस न कोविड-19 की सत्ना कांगलोन ngaktaba मियोइसिंग फगटपगी थबक लेप्तना चथरी ngarangsu राज्य असigi तोंगान मफमसिंगदगी पुन्ना मियोइ 263 फगटुना फाइन ओइना लुपा 9,998 खोंगटखी थौबाल जिला द मियोइ 119 फगटुना ख्वाइदगी यामना सत्ना कांगलोन ngaktaba मियोइसिंग फगटपा जिला ओइरी चुराचांदपुर द मियोइ 98 इम्फाल ईस्ट द मियोइ 92 अमसुंग इम्फाल वेस्ट द मियोइ 19 फगटखी नबभूल के नोहाइने सुखंगनबा थांगमैबन लौरुंगपुरे लेकाइदगी सामुराई लाटपम नबचंद्र शर्मा संगीत नाटक एकादमी न्यू दिल्ली की जनरल काउंसिल के मेंबर ओइना खलकले हिरमसिगी मतांगदा संगीत नाटक एकादमी की सेक्रेटरी रीता स्वामी चौधुरीना जेरोल अमा थोखले ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी
Leibak asigi na oiriba haitoi singthoiraba miyoi singna IT gi pothok sing amasung data sing nikthina ngak senduna thamba ngamgadaba robust cyber security solution semnaba Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi. Video conferencing ki khuthangda Bengaluru da Tech Summit hawdokpagi thauramda Pradhan Mantri na hai. Sarkar na so IT innovation amasung atei tech industries singi oiba liberal policy framework ama semlagani. Mahang hai IT sector hena chakot hanaba sarkar na matam gi oiba akhanaba khongthang kaya lokhutuna lakli. Lengak sasan ki thabak khunai gi oina khwaidagi makhada leiriba mioi phawba ningthina yahonnabagi damak matam ga sunarba technology sijinabagi tangai fadaba lakli. Leibak asida hauzik COVID-19 gi active case lak mari lising ni puhum doi chahum ahum leidi. Hauzik active case ki sang asi apunba positive case ki sada mari 10.8 khaktang ngairi. Haukiba pung kunmari da leibak asida COVID ki anaba miyoi lising ni phuni pan samri marputara humdoi naba phakhi. Hauzik phawbada punna miyoi lak marputaro lising marpuhumdoi hena naba phakre. Leibak asida COVID-19 anabadagi pharakpagi sang sada marputara humdoi 10.9 yore. Haksel Mantralay gi pauna hai haukiba pung kunmari da COVID ki anaba changwa marphumanga sikiba adugi manungda sada humputara mapan 10.8 di Raija mati Union Territory taradagini. Leibak asida hauzik COVID-19 dagi sibagi sang asi sada ama 10.8 khaktamak oiduna malimgi oina khwaidagi hantaba sangda leidi. Imphal da ngasi pongba pause singi maru oiba pausingi damak hauzik Ngangom Kiran leide. Kiran. Tagachari Nolini Imphal ngasi phongo pause singda maru oina phonariba pausing asi COVID-19 mari lenaba pau natana ataidi iman manadre. Sangai Express Manipuri da Santigi wari Home Minister Amit Shah lakadori haina ahan me headline tawduna phongli. Wangoi AC containment John Lauthok laba yai heba pau masu pausi asigi anchor kalam da phongli. Pongna phamda Wangoi da makata na test tawda kuntrani pan positive oire lilong masung wangjing tentha da su COVID-19 test tawba haurgani heba pauna ahan me headline tawri. Delhi da Indo-Myanmar border dagi truck ani da purakpa sana kilogram Humputaruk 10.8 phagat khre heba paw masu pausi asidani sub headline tawdun phongli. Sana lebakta wangjing tentha masung lilong da su test satharagani wangoi da anawu miyai kuntrani pan yauna positive oiba miyai punna sama kuntrahum doi shure haina ahan headline tawri. Karong da yum taret maina sakre fire service ke officer suspend tawkre heba paw masu photo konana pausi asigi ani sub headline tawri. Huyal lan fawda nupi na mapuroi bugi income RTI gi kuthang da khangba yargani heba CIC gi wafamna pausi asiga han headline tawri. Miyamna pharmacy da anabagi layong hairaga hidak leiduna chanabana thoningda bu thodok kya thorok lagadra haibagi mipayo pongnare haiba pawmusu pausi asida phone. Naharol gi thodang da lebak asigi integration purakna bagi damak miyamna mama lebak nungsibagi wakalon galone na thabok tawu changi haiba Deputy Chief Minister gi wafamna headline tawduna phone. Isel Express ta aikhoi amato ina leminarabadi mapangan kanba lebak oigani haiba Joy Kumar gi wafamna ahan headline tawri. Alimuddin gomba lusingba ama lairambasi Manipur miyam gi sauthok chaningai ni haiba Ojoy gi wafam amasu pausi asigani shuba headline tawduna phongli. Irai bakta naungna miyoi chani kuntra positive oire positive marakta wangoi gi miyoi marputra manga yauri haiba pauna ahan headline tawri. Imphal Free Press ta Sukhoi MK30 aerial drill oina paibada Imphal City da akiwa pongna khre haina ahan headline tawri. People's Chronicle da Wangoi AC da COVID ki confirm case kuntrani pan amaga su thengnare haiba pauna ahan headline tawri. Sangai Express English da NSN IM gi peace talk ka mari lenana Chief Minister na haibadagi Amit Shah haying Imphal la kadori haina ahan headline tawduna phong. Manipur Mail da Sericulture Mantri Awangbu Niumaina Imphal West Jila gi manungda leiba seri farm sing satunu yengsin khibagi paw photo konana headline tawduna phong. Morning Bell da Sanskrit subject school college khargi curriculum da haplagani haiba Education Minister S Rajan gi wapam pausi asiga hanbulamai da phongli. Nolini Tagasari Kiran Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa phutaruk lapnana leiba khutcha amati maimi tarutanana thamba haiba achamba thawong ohum ase ngakna chatpinaba amuk hana ningsingjari aroibada maroiba paw amuk hana Mukhyamantri N Biren hairi kanagumba amatana ain bu makuta paiduna sijina ningba mawongda sijina ba yaroi
Manipurda COVID-19 anabadagi phagalakkiba apunba maseng 19,338 sure. Naba phagalakpagi sangsada 33.8 yaure. Amishung Haitoi singthoiraba naharolsingna robust cyber security solution semnaba Pradhan Mantri Narendra Modi na taksilli pauloijare.